Yeah, I told me near do. Yeah. Be la Dade kotopon cultural troupe bi na. Wo onua TV show. No jinu nka obaje bi na. If you magem brand dum ko no chole akwete. My sister na chole star Chorkor. My mama na chole mama Dora. Star man ko ne. Isaac nchole master drummer. Yeah, ko to no na wo. Ko bala market Obono sport. Lo ko to former assemblyman ni Joshua Lati. Aba obana wo. Na gbene ko to utwa wo wo ibo eni wo banye wo na aboji. Obana ko twa ibo ene 054 112 3345. Mache kun 054 112 3345. Yeah, ko twa na ke ibo ene oni ba she won. Eni wo fi owo reserves in the training yeji la traditional counselor inside. That's so 3:30 to 6 ko ba je me hu oni ba she won. Okay, ni Facebook like in social media ni sorry. Wo ye fian ko. Yeah. Ofa ne nye dis ne afia boy nye ne. Be 15 years. Ni waje kutuponesh. 15 years. Afi njo make enu. Waje kutuponesh. Ofa ne o wa nyo jale mi feel like lala ni nye feel can you be Ofa ne yeshiba mo watcha galala, watcha reggae, watcha funk, watcha high life, watcha fin. si nyelenche nye lala oni Ofa na wadenche wo lala. O wa nyo oyi lala he. Walala wo ye afiyeshe game wo ba ye afiyeshe then wo ye mi ke bonye ke nso lo papa me besa no fe mi na kan ju moko bi oji mi awu mi boy then wo ye timi nyamale kri timi nyamale kri Kikilo muswande modua kikilo muswande modua sakuma tekrente ni ale no ni YouTube la ni video kan bi ni kemo ko ntawo ba ko yeah wo ye ko ni digbe ni kan YouTube la Dade kotopon cultural troupe no ko to no ba na wo je me wo me na nya ba bi me ni di like ake nye babie achenye ekola ache kunye kebako leke tri program shimene nyamba je game wo culture ke wo te feeling yo feel make feeling ya wa because wo piji meni yo popa no ni wo piji wo ka ke wo ji meni ifi mo fem shi fe ja yo adro mo na akene ke ma ja program se onyo na le keke na agbene ko ja wo modembo ewo ni mene gbina ka ba se bi e won fi wojuma ke ni wo ba bi e no ni san wo fi wo ba fi ni ma fe na ke ko to na Dade kotopon mi ba so yi yo abi aka wo ba fi ni ko fine yeah ni radon o se
Welcome, Akwaba. Akwaba. Ofana
papa net yash